aproni jeda jene charai rom movement nang mani kokborok script no tei jene TISF song agartala jene governor ne aro borok san mumblai rana thangmani aro kaisa movement khlai thani o circuit house ne location no aro ne borok belakena santi shringkhola ba be belakha harmony khlai borok demand khlai lai tongmani movement no jong bahai no जों organize खालाया हाइफानो जों खोनाखा जे जोंनि चराइरो आरो नियो गायसा स्क्रिप्ट नतै मुभमेन्ट ओं दङ हेनि खोनावै जों बाहायनो नायसुनाहि थांनाय माने आब्रो जों यानि पुलिस पार्सन रबायबो जों खांखाय कक सालायखा जेनो आरो मंसा इन्सिडेन्ट ङयानातै ते चराइ माक थाम स्टुडेन्ट्स लीडर रो बरो सिलेक्ट लाय रखा गवर्नर ने आरो गवर्नर ना थांमाने गवर्नर बेलायखे हामि आं माने बागै बरो बनि सानमंब्लाय बनि सेक्रेटारि नार गायफिका इनका न्यूज सिनारो रफाइखा जे जागा स्पॉट जे जागा वो बैरिकेड खाइजा तमानी जागा वो चराइरो बेलाके ना हार्मनी बरनी डिमांड बरनी राइट्स दङो बरो सानलायो तमाने डिमांड खालायलायो चिनि स्क्रिप्ट बेलाके ना नांगो चिनि एजुकेशन नि चिनि फ्यूचर नि बागै ते चिनि मदर टंग आबनो जों अपग्रेड खालायनानै नांगो आबनि बागै गभर्नमेन्ट नि थाने बरो recognition सानलायो बरो जे मुभमेन्ट खायमेनि आबो बरो बेलाकेना हार्मनी टिल 325 एकदम लास्ट दिगिन थांखा बरनो मुभमेन्ट आफ्रो कायसा इन्सिडेन्ट मानि खांखेनो यां दिगि राइट साइड दिगि आरो नारग्रा फालमानि दङ ते आरो गानावो गोबांमा अरो हानि कुंकलग रो गानाव बासा जा गोबांमा दङ बरो purposely boro conspiracy boro purposely boro plan mafi boro tama khlaika naka da by khitarka after dinner already paina sinai tongka duration only half an hour high ro tongnai kho जों साका जेहेता एंडिगने गवर्नर नारन रो लाइबमा काय बेखबा सान मंगला काय बेखबा आबनो तमाने जोंआनो मुभमेन्ट खाय दं लिया आबन बागै जिनि जे टाइम नाजांनि आबनो मोताबे गतलै थांलायनाय शान्ति श्रृंखलानि बिथिङाव माने साका स्टुडेन्ट रो माने लायथं माने फियाबा आया दिनि एट पाटकेल खायखा तै नाका दा बाय पाब्लिक खिदारखा इंगे स्टुडेन्ट नि खरसा लिडार उत्तम त्रिपुरा हने बन बखरो नांखा फातेखा थै चचरे निखे फालेखा आनो साफायखा मेलाम तमा खलायनाय ने गगे बरनो जों चाबैसि मा फाबले सरासा बिसिङाव थै बे हरबाय नो हाखा चराइरो ओटे जनांगै बेरिकेड नो अम खलायलायखा जाक्रा लायखा आफ्रो पुलिस रो कांखे बुझि स्लाबिया देनखा सामालिया बरो टियर गेस सारखा बेलाकेन पॉइजनस बेलाकेन पावरफुल ओ चराइरो ने बेलाकेन जान कम जों हाय अक्रां या बरनो बेलाकेन पावरफुल आबनो मानै जों निजे बसे बेहो साइक्लाय जों निजे बसे सेन्स करि हाय मांखा गोबां मा बरो सेन्सलेस का इंजर्ड लायखा हॉस्पिटलाइजेशन का आबनो तयै जों थाइछाबानो प्रतिबादी चिनि प्रतिबाद कक सानानिसो से सास्लाबिया 14 June incident लायखा 17 हांखेनो सयकत तलापत्र जे न्यूज एडिटर अमाने इंडिपेंडेंट ते कैसे हांखेनो 24 न्यूज नि बरो कने विशेष खाय इंडिपेंडेंट नि जे सयकत तलापत्र एतोके स्लैंग लैंग्वेज खायखा एतोके मचिने बरोनो अमाय खायखा जे बरो चुआक नङैसे आरो बरो टाउन न फाये बरो उश्रृंखल लायफायफो जंगलिफ बरो चाइनिज दालालिफ साबनि लिडार ने अम बायखे बरो अमाय खायफाय जों काहामाखा साइमानो अम चाइनिज दालालिफ माने अबाहायखे एतो इंगित खाय बुबाग्राते चिन्ति प्रासाद द फानो एतोके बरो अम खायखा जों बनो कन्डेम खायिनो जों हाय बुरिराव बाहायना आबनो प्रतिबादे जों साखा जेटा रियल फेक नोटिस हायनाय सानानै थांथानि जों साखा अबाहायखे कायसा द फानो कायसा बनि कक न मादर टांग न तै डिमान्ड खायि मानो और एनीथिं बनि थांखो सा थाङै थांनानै बनि माथाय सफायनि जेकुनु दफा सानै मानो आरो जागावो बर' जे अमायखे सुरसुरि रेखा जे जेने बाहारि बाङालि दांगा नांलाय थथक एबा केनो घरसा दफा नांलाय थथक अबाय একটা सुरसुरि एमनके चाइनिज दालालि पदे परखे जोंनो जे इंगित खायमानि आबालते जों सयमाले बुमारो आं बायथांगो साखा प्रो जे अबाय केन नेवर रिपीट नेक्स्ट टाइम I can never repeat ताखायनि नै माने इंडिपेंडेंट न्यूज 24 न जों वार्निं रखा एज ए दफानि रिप्रेजेंटेटिव ओङै
tiprasa kaisa dopha orona 184 jon raja rule khai thangmani borni owner tongo a manika dynasty ni owner dingi nahare oha ni basa hone kinate जों अमायके खरंति साखा बर तेसा तम खलायखा जों इंडिपेंडेंट नावबो जों नेरावनो केरिया नेराव चाइनीस आंटी नेराव चाइनीस नि दालाली अमायके माने चाइनीस आंटी नि को आंखिसा आरो सानान नो सुमानिखे सुप्रीम कोर्ट कायसा अमायके ना नॉर्थ ईस्ट नन तोयै सुप्रीम कोर्ट राय अंखाजा बायके हमले चाइनीस कोयजना दफारो चाइनीस हनै चिन दफा एसटी रनो सारा नॉर्थ ईस्ट स्पेशली नॉर्थ ईस्ट नतोयै बर अमहायके जागा जागा होनानि जेब्रो सुप्रीम कोर्ट कायसा केस कोर्टर मांखा आबनि राय अंखर ऑलरेडी भाईजा बन परे से सगो तल पात्र जोंना मायके उच्चारण खालायफि माने इनका आबनो जोंखे हंखा बजेन चप बटल बसिया तैनि बटल बसिया ते कायसा द फानो बजे सखे अम खालायमानि आबनो जों मानिना मालि आबनो जों बर्डेस खायना थांया बेलेके सेलेंगो आबनो तै जों जस्टिस नायो आबनि मुताबिक न तिनी सयका तलापत्र कयदिन सिगांबो रयन टुजाखा कलकातानि निरव जतनो साइमानो तिनी खानखेनो हाई कोर्ट बाय दुइटा केस बनि टोटल तबो 9टा केस चलै दं 9टा नि बिसिङो तिनी 2टा जागाव केस संखा चिनी केस अब बाय बुबाग्रानि जेटा केस रमने बुबाग्रानि बुमा चिने राजमाता बनो बेलायखेनो स्लेंग लैंग्वेज खायका बेलायखेनो बुबाग्रानो बाय एमन इनसाल्ट खायकाते अपमान खायकाते सानानि मतंले निरो जतनो आबनो साइमानो सोशल मीडिया तै इनका आबनो तैनो तिनी चिने फाइलिंग म खलायलेखा चिने एडवोकेट आंबनो बेलायखेनो हामबाय मारो सम्राटकर भौमिक बो बेलायखेनो चिने जों कन्स्टेंट दङ 2टा जागावनो जों बरि लिडार्स आसोगै दंखा तै बने बेलायखेनो बने बायान रमानि बने जेटा साखी रमानि बने जे फाइट खायमाने अब चिने बरने एंगै बेलायखेनो पॉजिटिव तिनी ब त माने काहाम कायसा बने अमख लायखा फाइट खायखा ते मन बिसिङो बनो जों डिमान्ड खायमाने नुखा 14 days नि बाङै ब रिमान्ड मा दंनाय रिमान्ड अलरेडी बने 7 days एंगै थांखा अनि परे बाहाय न चिनि एडवोकेट आसो फाइट गोबांमा बुबाग्रानो माने ते जों बरिरनो चाइनीस आन्टी हमाने अमा इनक्लूडिं गोबांमा बाहायके बनि एविडेंस न कलेक्शन खायमाने ते खायसा के 19/7/2023 आब्रो सारा त्रिपुरा राज्यव चिनि बरक दफानि एंगै चिनि त्रिपुरा सारो जानि पीएसओ केस खायमाने आ केस खायमाने कॉपी न बस कलेक्शन खायै चिनि आयनि थानि रखा उनका आबनि मुताबिक बेलेखेनो स्ट्रंग आं ताकुते बुखुसा आनि दफारनो अबनो सालानि मसो अबबो काया चिनि दफानि कायसा मुभमेंट चिनि बरक जे बाहायके तलाव तिखायजाक दं बाहायके खायजाक दं मनो जों जे फाइट खाय जों जे खरांति सामाने अमबो कायसा मुभमेंट आबनि बागै जतनो निरो एलाटंगि जोंनो आशीर्वाद खायदि जे मा सान जों बसगाव फाइट खाय दङ ते चिनि बसगाव ते कायसा बस 7 दिन परें हंखेनो बोते वैसा 30,000 पिनाय आबनि ताम धारावो बो जे तामनि धारावो केस बो खायजाबै तमाने जों जालो खायजाबै तखा जों बनो नन अवेलेबल अंगे सारा जीवन बागै बो तमाने बेल तामा सिथां अब हायचिनि डिमान्ड खायमाने जागावो ता बसगावो दै 7 दिन परे जों अब मानाय तमाने देवैसा साल जोंनो रजानाय जे बनि हियरिं नाय आबनो तै ताबो जे केस टोटल केस नि आबनि बो धारा बो एक्ट नि धारा मा बनो बाहायके खायजागै त आबनो हाइलाइट खायनाय आनि मानाय सपना तिरिया हामबाय चिनि ओ सैको तलापत्रनि केस नाय दं चिनि सीनियर एडवोकेट सम्राट कर भौमिक बेलाय काहाम लिको लॉयर ओंखाय बिनि आयु नाय दं चिनि एसडीपी सर बिन बुमा आंनालिया ओंखाय काहाम खायनो नायजागै दं तिनि जे कोड जों प्रेजेंट दं जों 4-5 जन प्रेजेंट दंजाक बनो बाहायके कक संजाखा बनो बाहायके बिनि अंक चल दं जों प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कोड बो दं बिसिङबो दं जों ओंखाय चिन लॉयर काहाम खानो सामखाय दं अरन बिसिङो बिनि जे स्लेम लैंग्वेज के वाट खाय माने आबनि धारा तैनो बनो केस रमजाखा केस नंबर अंखा 2023 बो दं ताय 153-8 354-8 5048 505 5098 IPC धारा 67 of IT Act ते ST SC Act बरिजाक तार माने बेलहाय नो स्ट्रंग
case rijak aboni bagui no tini je district court o je bicarong mani pore bori mako malia bo bel malia bori mano mansina hine jong sai ro jak engke tabuk bo jong sawo remand 14 din ri hine chin lawyer sanmani 14 din jaga bo tabuk 30 din srapsa tongoi no abo ongkor thanai 14 din te 12 din bo remand mansinai abono asa khayo chini sara tripura bo bini bungoi jong kongma thanao no court case rijak tongo o case rok je rinai rok norobo obo jotono non thani je case rimani FIR copy tongkhang ke jono sen khaidi obo joto copy jong kale khai tongo oboni hoide din jong tab strong khainani just tab strong khainani nailai tongo chini ayuro abagai je boro bini mungi case khaijak tongkhang khai noroni FIR copy jongbai contact khai jong rohodi chini police officer ro chini ayusong obono kale khai tongo bini case no jong bujoroti strong khaiman abon bagai hambai jong joto tiprasaro bono step nawoi jong khanang laioi jong obono step naman bagai jong o step naman tabuk positive tongo obon sanamu sugo chini buma bodol robo afro jong press meet khaika je jong Chinese anti hinmani je slang language use khaimani oboni media through hote deng abono tabuk court bisingo abono naino tini court chini biskangon obachol unglai tongo asana hambai singmani tongmai ta abdu sangdi je tabuk je court case solid tongo rang puisa to obusui nangnai aboni bagai nor bahai khai minus khai tongai lukorno tam sakai namu rukurono sanamu sugo court case chole mani to government chini lawyer abo chini okra bo advice bahai jono rinai jong binu hote deng ba jong buma bodol robo choli tongo aro jong tabo apatoto chin buma bodol rong no obono naikolai tonglai jao ke jong obono tui chin buma gran bai salai nai kono somoyo tumung pan short nang thang ne to ma khangnai abono tui kisa ter tongan bagi sakai jane kin kok na apato baiken jong bahai no jong ayang ni part no jong public ro ni thane o mai ke sana nai abo jong wabo wan chogia bobagra bo amati khlaigla manchak bobagra bini sakno bo khlainai karon bo as a bobagra tini chini lawyer saka bo kaisa chini hani bobagra boroni kok bai samani tini bo ama translate khai boron by English bai bobagra mane ne o hani nokphang hai ne o hani ti prasarong maneo ngkata boni se even Noakhali riots was in 71 rows as a producer and pro. After Borok Hakwar Kesson of Bankang Narumani, Abono Zung, Mane Borno Tomanai, Borno Hambairo Yawi, Sung Borno attack Himani Klayo, Abanebange, Obotiro, grateful young money, Abo Balakena, unfortunate, Balakan, sorry, Abono to you. Sini tabo je talapatro abo khlaimene bo asamajik borok na bangali bono support khayo na ST rok de prasaro bono support khayo omong khana kaisa dofani sasingya sara borok ni borok munishan bagai bo kolongko ne sin advocate clearly saka George Simbaskango tini o district court present chongtong bising আর যত বুবাগ্রানি যেটা ফাইল খাই মানে বুবাগ্রা যেটা রমানি আ কমপ্লেন আব পুরা ডিটেইলস ব পরীক্ষা জর্জ সেম্বস কাম একদম ক্লিয়ারলি আব পরীক্ষা না রাখা তেইছিনি বসনো তামা হখা আবনো একদম ভিডিও পুরা রেকর্ড বড় না তঙ্গা আব ভিডিও ক্লিপিং বড় পুরা ফনুখা রিপিট খাই বনো ফনুগই যত ক্লিয়ার ফ্রেশ কেস খাই লেখাতেনি aban bagai balaikano some proud khaisini amon bagai advocate bagai patro tomer of party সংবিধান ni framework dismono jotul tombai tarpore bo mojaga samanka as per Indian Constitution article number 19 each and every Indian citizen has their rights to express their willings their thoughts etc but social media wo tabu je lukmani keo kaise bini motno prakash khaile thangan keno bo ti prasar se at least sing osra mention ma khaisina kha askai slang language use khayo borni bagi no tam one school aw tinai salo ang bukha hiligei kaisa kongno nene proshno ne uttor nai abo ha khena obahaino sing ornio
Agi bang sawo duita don movement cina bo kaisa ke political movement kaisa ke do phayo samani movement so जों abono duita no kaisa jaga o ke rasiti mokol bai ke do phani thangnani tongoi thangnani existence and survival ni bagai aro hangke joto mane politics aro dai mana jemon जों Nagaland Manipur bor good example arne BJP MLS ro porjonto yakai nai saka bor separate state chalaika. What do you mean by all this meaning? Abang sung busi na nenang, sung hatola yakung toha kese rasiti khai mana ble. Tina hai salo zara gon mukti porisat pangka, Janjati Morcha pangka, ba chikan chine, temanai chine organization zara tipra motha liya sung hai si hene joda bumung pariban thaka. Hai pano common sense common chine amono naga ke dimano naga ke sung aro thansang na nenang. Temani ke no oro politics khai na ni. Bahayna जों minority microscopy ni rojoto saimana minority ke chikon kisa microscopy ke no stethoscope by naisi nukna to aban se microscopy hono जों acha ke one not even 1/3 in population in Tripura not even 1/3 tin bage ek bag phasi kari kha abani bage chin minority section do chin ma thaina jade mai ke chin next generation do ta mong nai tini phatar han phainai se no China ni dalale China ni Chinese anti homa khana le ta mane bage nung ang omo kaisa jaga o emon kaisa point do ka jong thasa mai ane bage rajniti ni mokol bai sang na har mane abano please stop khai kan ke belai kan sa nang jong ne thane arts khayo ne thane jong kobogo yakung ro mai ne thane kobogo जों चीनी ताबंग ने मौलो जदे मंसा सखलाय के चीनी नेक्स्ट जनरेशन बर खरां ति साइते कोक सामागला अब नि बसा बंगनाय नि बुसु बंगनाय अब बगै नि रो जतन जों खबगो अब चीनी कायसा दफानि कायसा त माने पे आम दफानि कायसा चीनी जुद्ध एबा मा थाइले जों मुभमेन्ट खायमानि और जागो जतन खरां या साननानै बाय जों खबगो अब जों TWF नि ते प्रमोथानि अब मुभमेन्ट सिमिया अब कब्र स्क्रिप्ट न तै आम फाइमानि kaisa bumani kok nini kok masih hamper khajak to nini bumani kok no tamane borom rozai to nini kok kemandan nai to abano to ni rojoton eladun khai abani bagai next dobara ni ro amano to বিশ্লেষণ khaya abano bikriti ta khaitan ne angnem thani koyo man khana ke ne thani idea kam to ke jong manjudi jong mai phaidi जों चीनी मा थाइ सप्ताय न मा थानि जों खाबाक सांलायनाय आबन चीनी खबावमो प्रश्न स्लैंग लैंग्वेज यूज खायमानो कि ससा मेजर आव आंखे बनो न हनानो मसुबो बरनो इम्पोर्टेंस खाय नायदि जों माइजे एखे दंमाया जों माइ सालो बाय था माइसाव किन्तु माइनो त बनानि बाय बसक धरनाय हारपेगो बरमा मा सारग्राव आले आजायो हायनो हाय हारपेगो बरो आबन बाय से बनो देवाय सब फरानाय सुखांखा बिसिंगो से माइरं दं आबन बाय अब हायरो तारपर बसे चिनि मा माइतुगो सबै बसे चिनि बायलिंगो सबै बसे माइसला रखबा मा दंनायनो अब हायरो जों खाकायाव कमन जेटा इम्पोर्टेंट आबनो फोकस खायनाय माय आं हनान बसुगो त माने के अब हायके जारा कक सानाय र बरो जदि बुबाग्रानि से बेटर बाचिनी तिप्रा मथाया बाखान ओ मुभमेन्ट नि सेमा बेटर बरन थानि डिमान्ड तवा खे बरन सावो टालेन्ट तंगै मानो फाइदि बुस्थु फाइदि जों मोखा आसौलायो ब सामानि हेनि जों सालायो आव अबला बेलाखे नांगुमानि हनाय अंग्लक तंगै हायनो बैनो डिस्टार्ब खायै निजे बन चारमाया बैनो डिस्टार्ब खायनाय दखे निरन बुखुना निर साइलेन्ट तमानि साव तमानि खानखे निर गुंग्रो मानि बाय निर सिमि खतिया दफान नि चिनि नेक्स्ट जनरेशन ने खति ngaनो आबन बेला एला दंथों ने आं कय